IPFT MCC conference member of Central Committee ni conference online sal ni bagui ini 26 and 27 May ini MCC conference jeng dakau jakha obo jeng 6 mas por ini MC conference ongo ini MC conference ini belai khel ini guruttopurno kok salainai ini party ni singoro kaitam agenda narakha ek number agenda hangkai present political situation ta present political situation ungtungmani aw in details in discussion khainai sungjot to ini 32 ta division borok khainai khai tong borok ini 32 ta division no dozen place select khaika borok member of Central Committee borok attend khainai sei joto division report jeng khanai ini present situation political situation awti jeng salainai ini ek number agenda te 2 number agenda hangkai ini khainai ADC BC village committee ni election ongui mano vacant post komo tong chini awti jeng salainai te 3rd number hangkai ini khainai ek 2 mas bisingono ini state conference jeng dakonai ini already time expiring thangka ini state conference kaya nango jeng election bagi jeng bisa pisau roka awan ini main agenda ini jeng salainai mani bagi jeng jottono ini all Tripura ni ini subdivision level committee borok tabo phaijak do jini bagi jeng kok salainai ini detail ini party ni strategy ini party ni action plan awan jeng salainai detail salai jeng ini agam dirtam khlainai khlaiasen awan jeng ini sidanto nanai